n'ubundi reka nkomeze mbifurize gukomeza kugubwa neza abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye. Turahurira n'ubundi kugira ngo tubagezeho uko byitwaye nk'uko nari nabibasezeranyije. Imirwano n'ubundi irakomeje hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubona ko noneho guverinoma Kinshasa amaze gushyiramo izindi mbaraga, kuko ibijyanye n'ibitero byo ku butaka yamaze gusa naho iri kubona ko yamaze gutsindwa. Ubu ngubu iri gukoresha ibitero byo mu kirere, ibitero by'indege nibyo biri gukoreshwa cyane. Ubona yuko ari byo biri gukoreshwa na guverinoma ya Kinshasa, kuko mu bice bigiye bitandukanye ubona ko kugira ngo babashe guhagarika intare za Sarambwe badakoresheje indege na drone, ko nta handi baba basigariye, kuko intambara yo ku butaka yo yamaze kubatsinda. Ibyo rero turaje kugira ngo tubirebere hamwe, turebere hamwe uko byitwaye. Alliance Fleuve Congo 23 nabo babashije gutumirwa mu nama ya ONU, donc ni conseil ya ONU. Hagendamo ibihugu byose, navuga ibihugu biri mu miryango mpuzamahanga byamaze kwinjira muri, byasinyiye kuri amasezerano y'Abakongo ibirimo, ariko noneho byabaye ngombwa ko baza gutumira abari muri Alliance Fleuve Congo. Ubu ngubu njye navuga ko bamaze kwifata nk'aho ari igihugu. Hari ibintu byinshi twagiye tugaragaza, tukavuga ati hari igihe kizagira n'ubundi igice kimwe ukazasanga ko cyigenga, nk'uko twagiye tubibona hariya muri za Sudani y'Amajyepfo no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bagiye bigenga. Ubona ko arizo nzira zo M23 nayo zisa naho zishaka kugira ngo zinjiremo, kuko ku bijyanye no kumva ko babahamagara nabo mu miryango mpuzamahanga bakaza bakitabira inama z'umutekano, ko ari ibintu navuga bikomeye. Reka wenda mbere yo kugira ahandi tujya, tumanze twaza turebere hamwe uko ino mirwano ariko turaza turebe ibyavuzwe na General Lumbu uyoboye muri Sokora ya kabiri muri Sud Kivu. Tunaze turebere hamwe wabaye perezida w'Ubufaransa yabaje nani Nicolas Sarkozy yabashije gufungwa. Turaza nabyo mbivugeho, bivuga ariko nyuma maze kuvuga kuri kino gitero cya drone cyongeye kugabwa hariya. Alliance Fleuve Congo 23 baje gutangaza bagaragaza ko igisirikare cya FARDC gikomeje kugaba ibitero ku baturage b'abasivile mu bice bigiye bitandukanye. Kuri uno munsi wa kabiri ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 2025, igitero cya guverinoma ya Kinshasa babashije kugaba igitero bakoresheje drone zo muri zo CH4. Hari abantu bazi ko hari drone zitwa kamikaze. Buriya drone kamikaze ni drone zigenda, iyo zirashe aho bazohereje nayo iraturika ikagenda ikabastinga, ntabwo yongera kuhava. Iyo ngiyo iragenda igahita bastinga, iyo ni kamikaze. Ariko zira drone za CH4 zo iragenda ikagera kuri objectif ikazunguruka rimwe, ikaba yamanza no gukora renseignement na CH4 ikamanza gukora renseignement, ubundi gasubire kagitera ibombe ikongera kugaruka, iyo ntabwo ihita bastinga. Ni ukuvuga ngo ari amabombe yatewe muri hariya Peti imaze kuba ahantu rwose ubona ko guverinoma ya Kinshasa yamaze gutegura nk'ahantu igomba kuzajya igaba ibitero bya drone, sibyo? Hani izajya igaba ibitero bya drone Nzibira naho ni gutyo, naho bahagabye ibitero bya drone. Ariko noneho muri kino gice cya Karembe ni muri Bashari Mokoto, wambutse hariya ku mugezi wa Zaruti, wenda ndaje mbivuge mu buryo burambuye. Haje no kwibasirwa na drone uvuye aho bita kuri Institut Kalonge na Epe Kalonge, wambutse uriya mugezi wa Ruti, ni hakujya uri kureba za Kariba za na Kabirangiro na za Kabirangiro. Aho ngaho niho ziriya drone n'ubundi za FARDC zaje n'ubundi ziza kubombarda, zirongera zisubirayo.
ndetse wabonaga ko ziri kwerekera kugira ngo zize hagati ya Hura, kuko naho izo drone zagiye zihaboneka hagati ya Hura uri kwerekera muri Bwito, no mu gasantere ko bita muri za Binja, donc nko muri metero 20 uvuye Hura uri kwerekera muri Bwito, aho bita muri santere Binja, ntabwo ari Binza, ni muri santere Binza. Naho indege zira drone za CH zahanyura. Gusa ari ibirindiro bya 23 bateyemo amabombe ni hariya za Karembe, ariko bamara kwateramo amabombe na musirikare mu 23 n'umwe wabashiye kwagwa, kuko bakoze communication zimwe nakwita ngo ni za budapfa, kuko bafite amakuru. Reka mbahereze amakuru ari hariya. Amakuru nuko bashaka kugira ngo kiriya kiraro cya Mpeti n'umunsi n'umwe ntikizigere cyuzura, ahubwo bazajya bakora ibishoboka byose kugira ngo bagikoreho bombardement. Izo bombardement zizajya zituma basubira inyuma igihe cyose. Ariko noneho baravuga ati intare za Sarangwe zamaze kugera hano muri groupement Kisimba, ziri hejuru ya, donc ubona ko zizungurutse za Mpeti, zinani za Pinga, ubona ko zizungurutse hariya za Pinga, zirahazungurutse rwose mu buryo navuga bwuzuye. Noneho bakavuga bati hano ntabwo twabasha kuhabakura, kuko bagerageje hariya za Katobi, hari n'undi musozi wari hejuru, baragenda baraharasa birananirana, baza hariya za Mera, baza za Burayi birananirana. Intare za Sarangwe zikajya zikora kaburiziro, zikaza Mpeti na za Mingenge zikongera zigasubira inyuma, baraza barabombarida birananirana. Baravuga bati no, strategy tugomba gufata ngiyi. Intare za Sarangwe ziri Karembe, intare za Sarangwe ziri Mweso, intare za Sarangwe ziri Gashuga, intare za Sarangwe ziri Hura. Reka dutangire tuzibombardeho muri hariya muri biriya bice, noneho babandi baririye inyuma bazagira ubwoba, bavuga bati bagenzi bacu aho bari bamerewe nabi, none reka dushobore n'ubundi dukomeze dukore bino bibombardement aveugle byacu, tubaraseho nabo bazagiraho n'ubundi bivanemo. Nicyo kintu guverinoma Kinshasa yari imaze gutegura, kuko yabonaga ko intare za Sarambwe zishobora kwadivansinga, zamara kwadivansinga n'ubundi bakazajya kuzibona zamaze kugira muri Warikare ziciye muri ariya mashyamba, kuko mu gihe cyose zizaba zimaze kurenga hariya muri Pinga, advance pata bazayisanga yamaze kugera muri Pinga centre. Bakavuga bati no, anatanda reka noneho aho kugira ngo bigende gutyo, reka n'ubundi tumanze twareba gute, tumanze twazifungira, ariko dukoreshe indege, kuko intambara y'ubutaka yo ntabwo twebwe rwose guverinoma Kinshasa twabasha kuyishobora, turi guhangana n'intare za Sarambwe bariya bariye umwanda. Hari umuvandimwe wambwiraga ati ngo intare za Sarambwe zariye umwanda, noneho ngo hakazamo Roko Defense iyobowe na Colonel Badacoka, ati bariya bariye umwanda bisiza amabyi. Ndabivuga uko yabaje kubivuga, ati twe tuzi ko Roko Defense atari abasirikari nk'abandi, kumbe nabo ni abasirikare barenze kuriya. Urukumva yuko FARDC ndetse nabo bari kumwe nabo bakomeza gutinya, M23 bagatinya Roko Defense. Hanga rero icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko guverinoma Kinshasa nta bundi buryo iri kubona ko yakoresha buretse gukoresha drone. Amakuru akavuga ko zira drone ziri kuza zigaturuka hariya za Ntuza za nta nubwo ziri kuva, abari kuzikoresha bari hariya hagati mu ishyamba. Ubona ko bamaze gukora akantu twakwita ngo bamaze gushingamo amantene, ni hagati uvuye za Pinga, hagati ya Pinga na Warikare, ariko mu ishyamba hagati ngo nabo bajya bakoresha helicoptere, ariko nibazanira ibyo kurya, nibagira gute, bafite na mazutu bakoresha, bafitemo n'amagroupe electrogene iri mu ishyamba hagati, ariko batari muri Warikare centre, niho izira drone ziri guturuka. Hariya rero ubona ko hari ikibazo gikomeye, ariko bagashakisha uburyo bakora ibishoboka byose kugira ngo kariya gace bahagarika intare za Sarangwe zireke kwa advancinga. Anari duri gusanga hariya za Nzibira naho nabwiye uko naho harashwe,
ndetse no mu nkengero za Nzibira naho bakoresheje indege, ariko amakuru akavuga ko izo ndege zari zivuye he? Bujumbura. Abandi bakatubwira ko ahubwo ari indege za Sokoyi 25 zaturutse muri Kalemi ziraza, ariko hamanza haza drone. Izo drone aba arizo zimanza zarasa Sokoyi nayo ibona kuza. Abandi bakatubwira ko ari Sokoyi 2, harimo indi avion de chasse imwe n'ama drone ya CH4 ariyo yaje kurasa n'ubundi ari Nzibira, ariko naho ntabwo bigeze babasha kurasa ku intare za Sarambwe nk'uko bo bari bamaze kubitegura, nk'uko bari bamaze kubipanga. Hano rero kamubyumve neza noneho uko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryaje kubivuga. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 riratangaza uruhande bahanganye rugizwe n'abarimo FDLR, FARDC, Wazalendo, FDNB, rwongeye kurenga ku gahenge rukarasana ubugome bukabije rukoresheje indege z'intambara mu buce bituwe cyane birimo Peti na Nzibira, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, na hariya za Minzenze ndetse na hariya za Karembe, ni muri buce uri kwerekerana bita ku mugezi wa Ruti, na hariya kuri Epe Kalonge na Institut Kalonge, Kariba, Kabirangiro uri kwerekera za Hura, ndetse na hafi ya centre ya Binga naho na ahantu hagize shoke n'ibitero bya guverinoma ya Kinshasa yagabye, kandi ubona ko hari ahantu hari abaturage b'abasivili. Iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryakatangaje ko ibi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki 21, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo mu bya politike Lawrence Kanyuka mu butumwa bwe yavuze ko iri huriro ryifuza kumenyesha imiryango mpuzamahanga hakomeje kubaho kurenga ku gahenge bikorwa n'uruhande rwishyize hamwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yakomeje agira ati kuri uyu wa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa 10 hagabwa ibitero hifashishijwe drone CH4 zagabye ibitero binyuranye byibasiriye ibice bituwemo cyane n'abaturage bya Peti, Nzibira no mu nkengero zabyo, byahitanye mu buryo bubabaje ubuzima bw'abaturage b'abasivili. Abaturage b'abasivili babashije gupfa. Kanyuka kandi yaboneyeho kumenyesha abaturage bagizweho ingaruka n'ibi bitero ko iri huriro rya Alliance Fleuve Congo 23 ryifatanyije nabo, kandi abizeza ko rigiye gukora ibishoboka rikabarinda rikanaburizamo ibitero bikajya kubirandura mu isoko yabyo yaho bino bitero bituruka. Uwangwa y'ibitero bituruka niho Alliance Fleuve Congo 23 bagomba kujya na hariya hose ku isoko yaho bitegurirwa. Ibi bitero bikomeje kugabwa ku ruhande rurwanira leta ya Kinshasa, bikomeje kandi mu gihe nta byumweru 2 birashyira guverinoma y'iki gihugu isinyanye amasezerano na Alliance Fleuve Congo agamije gushyira urwego rushinzweho kugenzura no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge kemejwe. Aya masezerano yasinyiwe i Doha muri Qatar tariki 14 tariki 14 hano masezerano yasinywe z'ukwa 2025 yatindiye uruhande rwa leta kuko nyuma y'amasaha make gusa ashyizweho ubukono n'ubundi rwahise rugaba ibitero bya rutura mu bice bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo 23 byo mu ntara ya Kivu zombi na Kivu ya ruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho nabwo byari n'ubundi byari byamaganywe n'iri huriro rigizwe n'abanyekongo
bahagurukiye kurandurana ibikorwa byimakajwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko basinyanye amasezerano, ubutegetsi donc guverinoma Kinshasa yahise directly ihita igaba ibitero n'ubundi ku barwanyi bo muri M23. Ukabona yuko Alliance Fleuve Congo M23 icyo bashaka ari ukugira ngo ibi bitero babihagarike, donc babihagarike mu buryo bwuzuye, buryo imuzi, ku buryo naho bituruka hose batazongera kongera kubona imbaraga zo kuba bagaba ibitero mu gice gikontororwa na Alliance Fleuve Congo M23. Urumva yuko Lawrence Kanyuka yaje kubitangaza, aranabivuga, ubona yuko bidashobora kuzaza korohera n'ubundi guverinoma Kinshasa mu gihe cyose igikomeje kugaba ibitero ku ntare za Sarambwe, kugaba ibitero ku baturage b'abasivile batari guhangana nabo. Ubona ko sont des victimes. Les victimes rero ntabwo bazakomeza kwihangana ko bakomeza gutomba, sibyo? Les victimes bakomeza kuba bamwe mu bo twavuga b'inzirakarengane n'ubundi mu mirwano ikomeje guhuza M23 ndetse na Twirwaneho. M23 na Twirwaneho bafatanyije bari kurwanya FARDC n'abandi bose, ubona ko bari kwica abaturage barimo FDLR, Maimai, FARDC, FDNB n'abandi ubona bagiye batandukanye, bamaze kugira gahunda yo kwica abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko banibasira cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Hanga rero reka tunakomeze n'ubundi, tuba dufite amakuru menshi. Urumva ko twamanje twababwira kuri ariya makuru ya hariya kuri ziriya drone n'ubundi zakomeje kugaba ibitero no kwibasira abaturage b'abasivile, ariko intare za Sarambwe zikaba zamaze kubirwanya mu buryo navuga bwuzuye, mu buryo bwuzuye rwose. Ariko ndabona ya mouvement yitwa le mouvement Sauve la RDC isa naho iri guhitinga. Ndabona ko na wa mugabo w'umuyutuberi witwa Pero Luwala nawe rwose na Joseph Kabila nabo bakomeje guhitinga, bari kumwe. Ariko Joseph Kabila nawe yanabyibushye, aragenda arakabya, yagiye arabyibuha, sinzi n'amakoti noneho yambaye ubona ariho ibiboro bimeze ibiboro by'ibinani by'amapeti. Pero Luwala nawe ubona yuko nawe hari ibindi byo yambaye, ubona yuko hano Pero Luwala yavuze ko ari iki gihe n'ubundi ko cyaba kigeze kugira ngo Perezida Gisegeti n'ubundi uriya mu dictateur abashe kuvaho yirukanswe, anashyigikira ibyavuzwe na Senko na Eglise Chrétienne du Congo. Avuga ibintu bigeze nko muri 12, ntago ndibuze kubijyamo kuko nibuka ko harimo n'undi yitwa Matata Augustin Matata Mponyo, nawe hari ibyo yavuze. Uwitwa Frank Diango nawe hari ibyo yavuze. Ubona yuko opposition iri kurwanya Gisegeti Kirombo ari opposition ikomeye. Hanga wenda reka tunavuge kuri no mu le commandant des opérations Sokora ya kabiri, nanabivuzeho ko ndibuze kubabwira. Uri kuyobera muri Uvira, Fizi na Mwenga yaje kugaragaza ko igisirikare cya FARDC kiri mu bwoba bwinshi, ikiri gukora muri Fizi n'ikiri muri Uvira ndetse na Mwenga, yuko intare za Sarambwe zishobora kwafata mu buryo bwihuse. Uyu niwe commandant des opérations Sokora ya kabiri, General Lumbu yaje kubigaragaza, anerekana impungenge afite yuko ko nawe bashobora kumufata mu buryo bwihuse, yaba ari muri za Uvira cyangwa n'ahandi ho yaba aherereye hose. Anavuga yuko koko kwari by'ukuri ko FARDC ikomeje guhunga, iri kuva mu bice yari irimo, iri kwerekera mu bindi bice.
iri kwerekera mu bindi bice n'ubundi, cyane cyane ibiri mu Burundi, muri za Bujumbura, ndetse banahungisha n'intwaro. Ibyo ni ibiri gukomeza gutangazwa kandi binakomeje kuvugwa n'ubundi, ndetse ubona yuko we nka general ukuriye operation muri Sokora ya kabiri, General Rumbu, nawe yaje kubitangaza. Reka nza gusimbukira kuri ano makuru. Kuri ano makuru n'ubundi ari kuvugwa kuri ancien president w'Ubufaransa wabashije gufungwa. Ari gufungwa se ari kuzira iki? Wenda nabyo tuze mbigarukiwe n'ubundi mbibabwire. Ubona ko ngiye no gufungwa kwe ni umwe mu batumye uno mugabane wacu wa Afurika utagira icyo ugeraho, kuko n'umwe mu bagambaniye n'ubundi perezida wa Libya Muammar Gaddafi akicwa, kandi yari yaramuhaye amafaranga n'ubundi. Burya igihango nacyo kiragukurikirana. Bamaze kumukatira imyaka 5 y'igifungo kubera kugambana, kibabyita kuba yaragambaniye perezida wari inshuti navuga y'Ubufaransa, akamwicisha. Yamara kumwicisha yaramugujije n'amafaranga n'ubundi muri kampanye. Ikaba ndabyihutishe n'ubundi. Nicolas Sarkozy wahoze ari perezida w'Ubufaransa yageze muri gereza. Yageze muri gereza none aho agiye gutangira igihano azamaramo imyaka 5. Ni kuri uyu wa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa 2025 nibwo uyu wahoze ari perezida w'Ubufaransa yagejejwe muri gereza i Paris. Amakuru atangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press AP avuga ko gereza ya La Sainte iherereye i Paris ku murwa mukuru w'iki gihugu cy'Ubufaransa niyo yafungiwemo. Aya makuru akomeza avuga ko ubwo yasohokaga mu rugo iwe yarafashwe ukuboko n'umugore we usanzwe ari umuririmbyi Carla Bruni, ahita yinjira mu modoka yari irinzwe n'abapolisi bari kuri moto. Ni amakuru kandi avuga ko ubwo yari mu nzira ajyanwa gufungwa ko yo yageze hamwe agira ati umuntu utarakoze icyaha arimo gufungwa. Ni Nicolas Sarkozy. Bivugwa kandi ko kuwa 5 w'icyumweru gishize, mbere yuko ajyanwa muri gereza, yabanje kujya mu ngoro ya perezida w'iki gihugu Emmanuel Macron kumureba baraganira. Sarkozy yayoboye Ubufaransa kuva muri 2007 kugeza muri 2012. Urukiko rwo muri icyo gihugu cy'Ubufaransa cyamukatiye igifungo cy'imyaka 5. Cyamukatiye igifungo cy'imyaka 5 mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Ni nyuma yo kumukuriraho icyaha, kumukurikiranaho icyaha cyo gucura umugambi y'ubugambanyi bijyanye n'umushinga wo kwakira inkunga y'amafaranga. Bivugwa ko yari avuye mu wahoze ari perezida wa Libya Muammar Gaddafi wishwe muri 2012, akaba yaragiye ku butegetsi muri mwaka w'1969. Bisobanurwa ko aya mafaranga Sarkozy yayifashishijemo mu bikorwa bye byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2012 aza no gutsindwa.